Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala okuyona ke le channel awenze kanjalo like i-video bese ke uya subscribe ekuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe izi-notification bell ukuze uthola ama-notification uma kukhona ke i-video sifakayo. Sikubhekele ke nje ama-transfer rumors kwi-Betway Premiership sokubhekela lapha kwezimnyama ezikamagebhula i-Orlando Pirates ke sokhumbula ukuthi i-Orlando Pirates isanda kushiwa umbekezeli imbokazi obeyi-central back kulona ke ibhakabhaka eyojoyina iclub yalapha e-USA i-Chicago Fire FC. So kunesikhala ke okumele sivaleke laphana ke kwezimnyama, isikhala ke esivulwe ikhona ukuhamba kwambekezeli embokazi. Bakhona ke abadlali ebebelinkwa kuyona ke Orlando Pirates esingabala uThabo Moloisane ogijima kwi-Stellenbosch FC osane contract ne-Stellenbosch FC, okusho ukuthi ke Orlando Pirates kumele ikhiphe imali le ezobe ibizwe i-Stellenbosch FC. Engena njengamanje kuthiwa ke Orlando Pirates engathi isithanda ukuthi ke ishifte kule yokuthi ke ikhiphe imali ukuze ithole uThabo Moloisane. Orlando Pirates ekubekwa ukuthi ke iconsider ukuthi sayine umdlali oke wagijima ke kusona ke i-Stellenbosch FC laphana ke u-Ismail Tore usuke kwi-Stelis wayogijima ke laphaya kwiqembu ekuthiwa ke FC Banias edlala laphaya kwi-UAE Pro League. Njengamanje ukwi-free agent after ukushiya i-FC Banias kuthiwa ke Orlando Pirates lo mdlali ke iyaxoxisana naye okungenzeka simbone u-Ismail Tore egijima ke kuyona ke i-Orlando Pirates. Mhlawumbe ke singabona lokho kwenzeka ngesikhathi ke sewinde lama-transfers ngoJanuwari. Yona updates nje ngiyiphethe njengamanje, like i-video, subscribe kuyona ke i-channel. Mina nawe asihlangabezana kwi-video elandelayo. Nisale kahle.